Hi, good evening. Mutampo ra ko gamay ning atong issue sa lungsod kay tingali like matatabang taginagmay ba. I saw this picture sa Facebook. Ang caption gayon nga the picture shows that the water supply is sufficient and there is a big possibility that leakages are caused by shortage of water. Hopefully there are no illegal diversions of connection. Niya ang akong classmate nga konsehal na ron, miingon siya nga according to our source, 3 hours lang kuno ang reservoir nga ma-full na sa water. Labi na yung kuno yun sa gabi from 10 p.m. to 4 a.m. Nawa na mo gamit. Samot puno yun ang reservoir. Ang pangutana karon is, if this is the case, why is it that the volume of water is not enough for the end users? Now, try ko himo o gahulingon nga diagram. Simple diagram, it does not necessarily reflect sa conditions sa Hinunangan, but a simple diagram nga naay reservoir, nga naay mga barangay nga giserbihan. Yang parameters nga initial nga gigamit ni mao ni nga kung ang reservoir will be filled in 3 hours, how many hours will it take to empty the reservoir? Unya sa ikaduha pangutana is what time of the day that the reservoir will be filled in 3 hours? And then, if the reservoir requires 3 hours to be filled, is there a condition during the day that the reservoir will be also emptied? So, muna yung mga pangutana na initial. And then, another thing that you need to consider is what is the maximum volume of the water that can be stored in the reservoir. Now, nag-research ko sa internet sa estimated basic water requirements, although it is in Metro Manila, but it is also true to our town. So, ang mayo tanawon is itong kwentahon pila ka buok household sa kada barangay aron makita nato unsa ang volume nga needed nato nga atong ipundo diha sa reservoir. Now, we should take note nga ang volume sa tubig nga nasa reservoir gawas na siya depende sa area sa pipe o sa flow rate. During peak hours of household water use, mga 6 to 8 a.m. in the morning, napanaylain sa udto, napanaylain sa gabi, but ang focus na is in the morning because this is the most critical peak hours sa water use. Ang pangutana is, does the water distribution system able to distribute continuously to all barangays? Now, ang akong initial impression is that if the water distribution solely depends on gravity, for sure the needed volume gonna travel in all its length to serve all barangay. So, there is a need for a booster pump to increase the flow rate and thereby increase the volume to flow to the users. Suggestion is akong igagaw po si Bubong. Now, ahol man ni dugangan og gamay, ug naa pagaling kwarta. Kung naa pay kwarta, it is good to also put a secondary reservoir adjacent sa booster pump that can be filled during the night time and can become a secondary source to augment water source during peak demand. Dili kay mag-travel pa og ladyo-adyo ngadto sa target ng mga barangay nga serbihan. Unya, kung kinahanglan niyo deeper nga analysis, dugangan og more nga mga booster pumps o secondary reservoir ang mga barangay aron sigurado nga mapuno during daytime o makaserve sa tanan nga household during the peak hours in the morning. Mora to yaha.